I lepo zaželim svima, ja sam Balkanski Učiha i danas ćemo pričati o tome da je Šino zapravo novi Džinčuriki Čomei, odnosno sedmorepe zveri. Zamolio bih vas da odgledate ovaj video do kraja pre nego što ostavite like, dislike, komentar ili subscribe. Nakon Četvrtog svetskog šinobi rata, sve zveri su dobile mogućnost da biraju da li da se opet zapečete u Džinčurikija ili da se vrate u prirodu. Dobili su priliku da biraju nakon što je Naruto čitavom svetu dokazao da one nisu samo zveri, već da i one imaju karakter i osjećanja. Neke kao što su Kurami i Osmorepi su izabrali da se opet zapečate, ali neke kao što su Shukaku i Chomei sada lutaju prirodom. U noveli Sakura Hayden, Love Riding on a Spring Breeze saznajemo da je Sasuke napisao prijavu Narutu da je video ljude sa plaštima repatih zveri kako napadaju i pljačkaju mala sela na granici sela Lista i sela Peska. Sasuke ih nije želeo napasti u slučaju da su to Džinčuriki drugih sela i nije želeo da započne rat. Nakon što je Naruto potvrdio da to nisu ničiji Džinčuriki, on je poslao Sakuru, Shinoa, Ino i Saya da pogledaju šta se dešava. Kada su došli, odmah ih je okružilo 5 osoba koje su imale plašt sličan onome koji Naruto ima kada mu naraste jedan rep i jedan koji je imao plašt kao Naruto kada mu narastu 4 repa, ali njegovi repovi su izgledali tanji i oštriji od Narutovih, izgledali su kao krila. Njihovi plaštovi također nisu bili iste boje kao Narutov. Jedan je napao Ino, ali prije nego što se išta desilo, Sai je skočio ispred nje i spasao ju je. Ovo je kasnije dovelo do toga da se oni venčaju. Sai je ozbiljno povređen i dok ga Ino pokušavali izlečiti, došao je napadač sa 4 repa i nju je mnogo povredio. Nakon toga svi su napali Sakuru i dok se ovo dešavalo, Shino je pobegao. Prije nego što su uspjeli ubiti Sakuru, Sasuke se pojavio i ubio je sve napadače sem onog sa 4 repa. Njega je stavio pod Genjitsu. On se iznenadio da je Genjitsu uspeo jer su Džinčuriki imuni na Genjitsue. Tek su sada svi primetili da je Shino nestao. Shino je u stvari trčao prema severu i tu je pronašao pećinu gdje su bile 3 osobe bez plašta i jedan sa plaštom sa jednim repom. I nije mogao da veruje šta je video iza njih. Video je sedmorepu zver Chomei kako je zakačen za zidove pećine sa nekim čudnim lancima koji su svetlili naranđastom bojom. Koristeći svoje insekte, on je sprečio sve ljude koji su bili u pećini i prišao je Chomeiju. Izgledalo je kao da je Chomei u velikom bolu. On je prerezao lance koji su držali Chomeija i sve je postalo crno za njega. Ne sjeća se ničega. Probudio se i vidio je Sakuru i Ino kako mu leče rane koje je dobio tokom borbe, a Sai i Sasuke su štitili ulaz u pećinu. On je bio veoma zbunjen jer je čuo glas koji mu nije bio poznat, a nije mogao da odredi iz kog smera dolazi taj glas. Izgledalo je kao da niko sem njega nije čuo taj glas. Glas mu se zahvaljivao jer ga je oslobodio. Izvinjavao se jer je sada deo Shina. Tada je Shino primetio da sedmorepa zver više nije na zidu. Chomei je vidio kako svi insekti vole, poštuju, brane i bore se za Shina i vidio je kako on isto to radi za njih. Nije mogao da veruje da čovek može imati takav odnos sa insektima jer se sada bojao da bude bez Džinčurikija jer je zavolio Shina. On je zapečatio samog sebe u Shina. Ovako je Shino postao Džinčuriki sedmorepe zveri. Saznali su da su oni uhvatili Chomeija i da su ga koristili da naprave posebne tablete koje će im privremeno dati plašt repate zveri. Danas sedmorepi je aktivan u Shinu, što znači da spava u njemu kao što je I to je bilo to što se tiče ovog videa. Nadam se da vam se svidao. Ako jeste, ostavite like, share i subscribe. I da, hteo sam da napravim nešto za 1. april, ali nisam hteo da napravim ono klasično predstavljanje sa snimanjem, nego smo ja i Balkan Web smislili skriptu, odnosno ovu priču, kako je Shino postao Džinčuriki Chomei i eto, to sam snimio. Znači, obavezno posjetite Mortešija, link njegovog kanala će vam biti u opisu i također posjetite Balkan Weba, čiji će vam link kanala biti u opisu. I da, u komentarima nemojte pisati kao, ne znam, tipa, dobro osmišljeno ili tako nešto.
već pišete OMG ili nešto tako tipa, takvog tipa da ne biste baš otkrili ako neko čita komentare pre videa, tako da eto, zato sam rekao da odgledate video do kraja i do sljedećeg videa. Pozdrav, Balkanski Učiha.